Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Farilla arana on e farillaji hajjudin wi'uden ko anniyagol ngol hara hino wondi e bornagol conci ihram on o hajjira o anniyo hajjiroygol none goto e ɗi noneji tati ɗi yewtuɗen fi muɗum ɗo. Haray non o bornagol conci ihram ɗo si oti hewti e nokku wi'eteɗo miiqatu on o anniye ɗo e o farilla ɗo kan hino mari wajibiji himo mari sunnaji himo mari piiji haɗaɗi wata julɗo yawɗo hajju on waɗoy. Wajibiji ɗin haray ko golleji ɗi tawata si hajjunkejo yawɗo hajju on acci goto e majji haray hino waɗɗimo hirsugol dammol masina ɗum horugol balɗe 10 si tawi o heɓali feere hirsugol dammol kol. Wajibiji ɓornagol o ihram ɗo wondude anniye hajju on ɗum ko farilla arano on wajibiji makko on ko ɗi tati. Wajibi arano on ko ɓornagol conci ihramu on e nokku wi'eteɗo miiqato on. Nokku miiqato on ko nokku mo tawata si tawi fokkituɗo hajju ma fokkituɗo waɗoygol umra so ari ha e on nokku ɗon ko ɗon o yamirayo o ɓorno conci ihram ɗin o anniyo waɗoygol umra on ma hajju on o wi'a labbayka ha o hewtoya Makka o waɗa umra on ma o waɗa hajju on. O nokkuɗo non ko sariya on ko nulaɗo sallallahu alaihi wasallama waɗi ɗi nokkeli kala ka goɗɗo iwri e aduna on himo fokkiti yahugol hajju haray nulaɗo sallallahu alaihi wasallama no waɗi ɗi nokkeli ɗo e nder laawi ɗi o tigi rewata ɗin mo be hella ka iwrata ɗon. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu o maaki e hadis o maaki waqqata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ahli al-madinati dhal hulayfa ɗum abiyar ali wa li ahli sham al-juhfa wa li ahli najd qarna al-manazil wa li ahli al-yaman yalamlam qala fahunna lahunna wa liman ata alayhinna min ghayri ahlihinna liman kana yuridu al-hajja aw al-umrah faman kana dunahunna famahilluhu min ahli wa kadhalika hatta ahlu makkah yahilluna minha rawahu al-imam al-bukhari. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu o maaki wonulaɗo sallallahu alaihi wasallam waɗintinani yimɓe iwrayɓe Madina ɓen nokku wi'eteɗo Dhal Hulayfa on hino anda fewndo hande o hino wi'e Abiyar Ali ma Abar Ali ɗum ko takko yaltugol saare Madina nden. Yimɓe iwrayɓe Shami ɓen o waɗani ɓen ɗon nokku wi'eteɗo Al-Juhfa. Yimɓe iwrayɓe Najd ɓen ɗum ko sengo funnange Makka o waɗani ɓen ɗon nokku wi'eteɗo Qarnul Manazil. Yimɓe iwrayɓe telen Yaman ɓen o waɗani ɓen ɗon nokku wi'eteɗo Yalamlam. O maaki ɗi nokkeli ɗo ko fiiɓe yimɓe iwrayɓe ɗi nokkeli ɗo kañumma e yimɓe wonɓe ɗi nokkeli ɗo wonande kala on faalaɗo yahugol waɗoya hajju ma waɗoya umra. Amma hoɗuɗo gaanin ɗi nokkeli ɗo hakkunde ɗi nokkeli ɗo e Makka haray on ɗon o ɓornoto ihramu on ka nokku ka o woni ɗon o anniyo ɗon waɗoygol hajju on ma umra on. Yimɓe wonɓe Makka ɓen kadi ko ka Makka ton ɓe ɓornoto conci ihramu on ɓe noto labbayka on haray ko Imamul Bukhari maaki o hadis ɗo. Oɗo ko wajibi arano on horminagol e nokku wi'eteɗo miiqat on. Amma wajibi ɗimmo on ko telɗinagol e kala conci nyo'aɗi wonande worɓe ɓen telɗinagol hara o tigi ɓornaki conci nyo'aɗi nyoyraɗi gaara koyo ɓorniɗo ihramu on koyo honno harminiɗo yahugol waɗoygol hajju on ma umra on yo o ɓorno conci ɗiɗi o waano wudere o haddo nde wudere wona yo ɓorno dolokke wona yo ɓorno pantalon wona yo hippo wona hay hunde ɗum ɗo fuu haray o yamiraka yo o ɓorno paɗe ɗen kadi koyo o watto pettu sona hara o heɓali hay fussona yeru ko o mari wo on say o watto ɗum ɗon. Sabu nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam haɗi ɗum ɗo fuu wonande worɓe ɓen amma rewɓe ɓen kamɓe ɓe ɓornoto ko ɓe faalawo e conci maɓɓe ɗin ka ihram haray wona wajibi be ɓe ɓorno dane sifa ko tawata hajjunkeɓe buy iwrayɓe kamen lagine ɗo hino ɓorno wona wajibi e maɓɓe o tino wawi ɓornade concol ngol o ɓorni wo.
tammun ɗum haray ko notagol noddandu ɗum ko wiyete talbiya kon wonande worɓe ɓen e rewɓe ɓen. talbiya on ko wi'ugol labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. oti we Allah mi notikema noddandu ɗum, mi notikema e hoore miɗo seediti wonde reweteɗo o ala e haqiqa siyona an. mi seediti kama wonde miɗo tabintini dendangal yettoje moƴƴe ɗen e nemaji ɗin ko antun herani e laamu siinetengu ngun, laamu huɓungu aduna on fof. miɗo seediti kadi wonde amara kafidaɗo e kala golle maɗen ko antun ɗum herani. o tigi wi'a o labbayka ɗo sa'iji ɗin fuu hara himo fillinno o labbayka allahumma labbayka ɗo. so ƴawi e pellum o yewta, so jippike jolol o yewta seeɗa kala hara himo fillinnade yewtugol o labbayka ɗo. haray ɗiɗo ko waajibiji tati wonande ɓorniɗo ihramu on ka annuye arano farilla arano on ina wondi e ɗi waajibiji ɗo tati. waajibi arano on ko horminagol kamiƴat, waajibi ɗimmo on ko telɗinagol e kala coñci ño'aɗi harawti ɓornaki coñci ño'aɗi, waajibi tammo on ko notagol o labbayka ɗo. sen wi ɗon haray en yewtay fi sunnaji ɓornagol o ihram ɗo wonande on ɓorniɗo ihram on. haray ko faanda ɗo kadi e ɗi sunnaji wonde ko golle ɗe tawata si tawi sunnaji ɗin, si tawi ɓorniɗo ihram on acci gollugol gotel e sifa ɗi golleji ɗo haray ƴiƴam fawakimo, kono non haray moƴƴere hewnde fuutike mo faatorimo. no jeeya ɗin sunnaji lootanagol ɓornagol ihramu on wonande gorko o wonande suddiɗo o. hay si tawi suddiɗo no wondi e ella ma e ƴiƴam ɓesugo haray o loototo o anniyo o golla golle hajjuɗen fuu sona tun haray kanko on o naatoytaka nder juulirde makka o wango haa o laaɓa. kono himo waawi gollude golle hajju ko lutti kon fuu wona e oti tun naatuka nder juulirde sabu mo laaɓa naatotaka nder juulirde. sonnaji sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu on ɓe fokkitiduno hajju ɓe haa ka laawol o jibini nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirimo yo o looto anniyo gollugol golle hajjuɗen fuu sona hara o naatoytaka juulirde haa o laaɓa. ko imamu Muslim filli hadis on. sunna ɗimmo on ko ɓornagol coñci ihramu ɗin waano wudere haddo wudere danere laaɓunde heyre wonande worɓe ɓen si tawi hiɓe mari feere muɗum. si tawi noon ɓe mara feere muɗum on sayi ɓe ɓorno ko ɓe mari wo ɓay Allah fawa goɗɗo sonayru embere ko mari kon. kono noon haray fokkituɗo hajju ɓawi'ama ko marɗo feere yahata hajju on haray ko yo ɓorno ɗum ɗo wata wiide amin mi ɓornaki ɗum ɗo fi mi mara. haray rewɓe ɓen noon kamɓe hiɓe suɓina ɓornagol ko tata hino wela ɓe ɓornagol wo e muɗum. sunna tataɓo on ko tawata ɓornagol ko yo taw hara anniyagol waɗoygol ihramu on hajju on yo taw hara ɗum ko batte julde naafila ma ko batte julde farilla. ko ɗum ɗo woni sunna tammo on. si tawi o tigi ko fewndo waɓutu farilla oti juuli oti anniyo ɗon, sina ɗum oti juula darɗe ɗiɗi sunna anniyo no waɗoyde hajju on ma no waɗoyde umra on jokkindira ɗum ɗon e notagol noddanu ɗum wonande worɓe ɓen e rewɓe ɓen fuu. sunna nayaɓo on ko laɓɓintinagol poy taho oti looto haa laaɓa urno haa laaɓa ade anniyagol awa herña peɗali muɗum itta kala nokkeloy ka tundendi woni e neɗɗo o ɗoyo o tigi ɓorno ihramu on. si oti ɓornike ihramu on non haray no woodi e piiji goo wana urnagol ngol urnora angiri on haray on sayi ɗum ɗon dagatako. si tawi oti gayni ɗum ɗon oti juula eno laaɗo sallallahu alayhi wa sallam o tigi noto noddanu ɗum. sen wi ɗon haray o ɓorniɗo ihram ɗo anni fokkitugol waɗoygol hajju ma umra on haray no woodi piiji ɗi tawata hiɗi haɗa waɗugol wonande mo. so waɗi gotel e majji haray no waɗɗimo hirsugol dammol ma horugol balɗe tati ma nyammingol miskin ɓe jeego sina hara honɗum
sona hara ko o waanyu si o waanyi non haray ɗum ko yo ndaare yeru embere mbarodi ko o fiɗi kon ndaare ɗum yeru embere mumunteji ɗin o sooda ɗum o lontina mbarodi ko o fiɗi kon hara ko ɗum ɗon hirsete. Amma non si tawi wona waanyugol ngol haray ko gotel e ɗi piiji ɗo tati. Ko fi hon ɗum ko fi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makanino sahabajo wiyeteɗo Ka'ab ibn Ujra hari o ronda o naɓa ka nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o sella tawi tenɗi ɗin kadi hiɗi jippo ka yeeso makko ɗi ɗuuɗi ka hoore ha hiɗi jippade ka yeeso makko. Ɓe makani mo a hari mi andali nde tampere hewtanima ɗo ɓe maki a heɓay dammol ko hirsa femboɗa o wi mi mara dammol. Ɓe maki awa hooru balɗe tati masina ɗum nyammina miskin ɓe jeego miskino be jonna feccere sa'ure nden. Feccere sa'ure nden non en wi'ino sa'ure nden ko muddoje 4 haray feccere sa'ure nden ɗum ko muddoje 2 ɗum miskino be ƴetta muddoje 2 jonna nyammina. Harayo hadis o ko fottaɗo hakkunde Imamul Bukhari e Muslim. Si iwi ɗon kadi haray daganaaki o ɓorniɗo ihram wonande gorko on hippagol suuɗugol hoore makko nden hippagol ko fune daganaaki mo kono noon si nangin no tiiɗi no daganimo hippagol waado. Haray hinayo o fembo kadi wonayo o mekko wonayo o herñu peɗali ɗin ha o gayna umra on ma o gayna hajju on. Haray woni peɗali koyɗe ɗen wo woni peɗali juuɗe ɗen wo wonayo o meemu kala ko wiyete angiri kadi haray ɗum ɗo fof daganaaki mo. Wonayo o humu dewgal kadi wonayo o humu dewgal wonayo o toro wonayo o okkitir fuu haray ɗum ɗo fof daganaaki mo ha o gayna golle hajju ɗen ma golle umra ɗen. Haray si tawi wonde o waanyugol ngol kadi daganaaki mo si o waanyi en yewti ñaawore ko woni ton kon no harmani mo kadi yiidugol e suddiɗo makko on fewndo on saa'i ɗon sabu si ɓe yiidi e suddiɗo on fewndo on saa'i ɗon ɗo oti gaynu golle umra ɗen ma hajju on haray ɗum ɗon bonnay golle makko hajju ɗen ma golle makko umra ɗen haray kono waɗɗimo hirsugol ngelooba hino waɗɗimo fillitayagol hitaande nden sika ka hajju ma fillitagol umra on. Nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yankihul muhrimu wala yunkahu wala yahtub rawahul imam Muslim. Ɓe maaki ɓorniɗo ihram wonayo o njombu wonayo o njombin yo okkitir wonayo o toro ɗum ɗo fof haray dagaake. Ɗiɗo piiji haray ko ɗiɗo woni piiji ɗi tawata ɓorniɗo ihramu on fokkiti waɗoygol hajju ma umra haray himo haɗa gollugol ɗiɗo fof. Haray si en iwi ɗon en wi'ay junubaji ɗi tawata o tigi waɗi e nder ɓornagol makko ihram hakkunde yaltugol e ɗoftare Allah hakkunde gollugol golleji boneji goo yennugol maako nanditata e muɗum haray ɗum ɗo fuu hino naata e ko wi'ete fusuugu kon yaltugol e ɗoftare Allah haray ɗum ko o tuubu o ɗuɗɗina tuubugol ka Allah fiyo Allahu on yaafo mo wota o nangitirmo sabu majji. Sen iwi ɗon yewtay yoga e faljereji go'o ɗi tawata ɓorniɓe ihram ɓen hino falja go'o sengo ɗo. Gogo on atawa e woɓɓe maɓɓe hino yawta o nokku miigaata ɗo hara ɓe ɓornaaki ihram on. Woɓɓe hara ka leydi woni rewde woɓɓe hara ka baharu woɓɓe hara ka weeyo ɓe wiirude avion je ɗen. Kono wiirugol ka avion je ɗo non joni karamokoɓe ɓen ɓe tawi wonde ɗum no wondi e sattende wi'ugol ɓornoto coñci ihramu ɗin ka avion. Sabu gogo on haray ɓornagol immagol innano yaade looto ka avion ɗum gasata ka toilette ji ton ɗi moƴƴinaka fii ka loote. Ɗimmum ɗum ayay woɓɓe no yaha haɓɓito loototo ton ɗum tampina. Woɓɓe kadi e ɓorno ihramu on ton ara haɓɓito juulay hakkunde ka julle ɗen ka yimɓe rewata ɗon ɗum kadi ɓe lorray yahoɓe ɓen ɓe lorray yimɓe luttuɓe ɓen kamɓe tigi ɓe lorroto. Joni noon ɓay lorra on no woodi karamo ko ɓe newni wonde yahayɓe ka avion je ɓen fuu hiɓe newnana yahugol accugol ɓornagol ihram maɓɓe on haa ɓe jippo ka aéroport Jidda. Si ɓe jippike ɗon sanga ɓe fokkitata yahugol Makka ɓe ɓorno ɗon coñci ihram maɓɓe ɗin ɓe anniyo ɗon yahugol waɗoygol umra on ma hajju on harayno dagi ella o ala e muɗum inchallah.
amma non mo tawi ke feƴƴi o nokkuɗo o ɓornaaki coñci ihramu ɗin haray ko imma o yiltitoto yo haa e nokku o ɓorno coñci ihramu ɗin masina ɗum o hirsa dammol ma o hoora balɗe 10 karamo koɓe ɓurɓe ɗuuɗude ɓen ko ɗum ɗon wi'i si tawi o wawali hirso o hoora balɗe 10 amma wano hajjunkeɓe meɗen ɓen ga si tawi ko ɓuri kon o tigi anday ga wonde o tigi ko madina adoroyta taho si ara makka si tawi o tigi ko madina adoroyta taho si yaha makka haray ella ala o ti yaha ha si hewti madina ndemo iwa madina o yaha makka so ari ha hewti abyar ali ka ɓornete ihram ɗon o ɓornoto ɗon ihram o anni o hajjoy gongol haray ɗum ella ala e muɗum amma noon si tawi o andi leeti wonde ko makka ɓe adorta ɗum haray koyo accu ha o hewta ka aéroport jidda si o jippi ka aéroport sanga ɓe yahata makka o ɓornoto ɗon coñci ihram makko ɗin o yaha makka inchallah haray ella wo ala e muɗum so mi wi ɗon ara e farilla ɗimmo on farilla hajju ɗimmo on ko farilla wangagol ngol ka suudu kaaba wangagol ngol non wona wangagol aranol ngol ko warngagol ɗimmol ngol mo ɓornike coñci ihramu ɗin haray ko sayi o tigi iwoyi arafa wangande nde o tigi wangotoɗon nden ɗon ko nden ɗon woni farilla wonande hajju on amma wangande nde o tigi yaadata e muɗum nden si tawi o tigi ko umura on o tigi anni wadde taho haray nden wangande ɗon kadi ko farilla kono noon sina umra on haray wangande nden ko wangande argol ngol wi'ete wona wangande farillare nden haray o wangande ɗo kadi hino mari sartiji hino mari sunnaji hino mari neediji haray sarti arano on ko annuye on sanga natugol wangagol ngol en wi'ino golleji ɗin fuu koye annuye on adore ɗimmum ɗum laaɓal e kala tayreji harawtino salligi ha laaɓi harano salligi kan si tawi mo wonde tayre haray mo laaɓi e mayre ko salligagol si naata ka suudu kaaba si wango tammum ɗum yo taw hara ootino suuɗi awra makko on sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki e hadis ɓe maaki attawafu hawla albayti mislu salah illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin rawahu l'imam tirmidhi ɓe maaki wangagol ka suudu kaaba no waywa no juulugol kono onon noon hiɗon newnana yewtugol e wangagol ngol kala mo yewtay noon yo o yewtu ko moƴƴi joni noon ɓay wangagol ngol no wa'i wa juulugol ngol haray sartiji ɗin koyo timmu tammum ɗum koyo nde laatoto wangagol ngol ka suudu kaaba koyo wonu ka nder juulirde ka juulirde Allah hormantende hay si tawi woti woɗɗitike suudu ndun si tawi ɓiƴo on no ɗuuɗi kono noon yo wonu ka nder suudu wangagol ngol gasata ka yaasi ka ɓaawo juulirde nden wangagol ngol kadi wona hara toujours ko sengo nano wangotoɗo on juulirde nden woni wona sengo ñaama makko ngon yo taw kadi hara wangande nden ko yoti wango laabi 7 oti fuɗɗora ka fuɗɗode ɗum ka hayre ɓaleere nden woni ɗon hajarul aswad ɗon o timminoya ɗon sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɗon ɓe fuɗɗorayno ko ɗon ɓe timminirayno oti fuɗɗo fewndo hayre ɓaleere nden wi'a go'o yaha oti fuɗɗo hayre ɓaleere nden yaha ha arta hewtita ɗon wi'a go'o jokkira non ha hewtitoya ɗon wi'a 2 jokkira non ha timmina laabi 7 tammum oti koyo hikku ɗon kadi jaamum ɗum o tigi jokkindira hakkunde wangalle ɗen wona yoti wango laabi 2 innano jooɗaade fowto ma laabi 3 jooɗo fowto ko yoti jokkindir wangagol ngol ha o gayna hara hunde ta'indirali wangagol ngol siwona hara ko wano juulugol hewti juulugol ngol si hewti on tigi juulay ɗum ɗon haray bonnata wangande makko nden inchallah so wi ɗon yewtay fi sunnaji wangagol ngol sunnaji wangagol ngol kadi no ɗuuɗi no jeeya e majji yahugol heña ka wangalle 3 je arane wonande worɓe waawɓe ɓen gundugol wonande worɓe wawɓe ɓen amma rewɓe ɓen ma worɓe ɓe wawata ɓen ɗon hara yamira ka gundugol ngol ɗimmum ɗum sunna ɗimmo on ko wiyete al idtiba ko woni ɗum ko feññingol balawal ñaamal ngal wonande worɓe ɓen kadi ka wangande aranere ɗum kadi ko sunna wonande worɓe ɓen tun amma rewɓe ɓen haray ɓe yamiraka ɗum
si iwi ɗon haray ko lunnagol hayre ɓaleere nden ka fuɗɗagol wangagol si tawi no newo si tawi yimɓe ala ɓiƴowi ala haray o tigi yo lunno hayre ɓaleere nden si o tigi fuɗɗo wangagol si oti hewti e soɓɓundu hikkindu e hayre nden kadi wiyetendu ruknul yamani oti memira ndun soɓɓundu ɗon jungo ngon no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe warrino non si tawi ɓiƴowi ala si tawi ɓiƴowi no woodi tabiti kadi wonde ɓe townayno jungo maɓɓe ngon ɓe wiyam ɓe maka Allahu akbar ɓe feƴƴa si iwi ɗon haray ko sunna kadi du'agol sa'i wangagol ngol sanga o tigi wangoto oti du'otoro Allahu on kono noon tabitali wonde torande hertinande wi'ande beesi ko ɗum ɗo janga ɗum ɗon ala amma noon defte windaɗe ɗen haray ɗen ɗon ko wallitorɗe si tawi o tigi no wawi jangude ɗe haray mo faami ko woni jangude kon so o jangiɗe haray ella ala kono noon si tawi o jangali ɗe o torike Allah yo Allah on okkormo ko moƴƴi o torike Allah yo Allah on dandumo ko boni haray ella ala e muɗum ko tabiti wonde fillama immorde e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kon ko seeɗa e du'aaji ɗin du'a arano on fewndo ɓe fuɗɗotonoɓe maakayno bismillahi wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam haray ka fuɗɗode ɓe maakayno ɗum ɗo sa'iji go'o ɓe fuɗɗori inde Allahu on Allahu mawɗo on gomɗingol e hoore gomɗingol Allahu on e goongingol deftere makko nden e hunnugol aadi ndi o fodi nulaaɗo makko on e jokkugol sunna nulaaɗo makko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam on sayoti jokka du'a on kadi haa fillaama kadi wonde hakkunde soɓɓundu ka hayre ɓaleere nden woni ɗon e soɓɓundu hikkiindu ɗon ndun wiyetendu ruknul yamani ndun ɓe jangayno ɗon kadi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ɗum ɗon kadi fillama kono ko lutti kon fuu haray tabitali wonde ko ɗum ɗo tun woni ko ɓe du'orayno wuri nyande goo sahabajo goo o wi'uno o wino laaɗo he ene min dey mi andali ko honɗum e honɗum onon du'orɗon min noon komi du'ori ko rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar laaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki min kadi min e sahabaɓe luttuɓɓen ko ɗum ɗo men woni e ɗaɓɓude ɗum tindini wonde haray mo wi'i ɗum ɗon tun no yona haray noon no woodi kadi ka wiɗen ɗaɗe juulugol darɗe ɗiɗi si tawi oti gayni wangagol ngol oti juula ɓaawo maqamu Ibrahim ɗum kadi ko jeya ɗum e sunna si tawi no newo amma si ɓiƴowi ngin no ɗuuɗi fewndo hajju haray oti ko yo pottito haa ka tawi ɓiƴataake ɓiƴata lorrataake lorrata on say oti juula ɗon darɗe ɗiɗi ɗen darnde aranere nden si oti jangi fatiha on o watta qul ya ayyuhal kafirun dande ɗimmere nden si oti jangi fatiha on o watta suratul ikhlas qul huwallahu ahadun haray ɗum kadi tabiti wonde no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe waɗi ɓe dallinori ɓe jangi kadi aya mo Allah on daali a'udhu billahi minash shaitanir rajim wattakhidhu min maqami ibrahima musalla jogite immorde e nokku darorde annabi ibrahima nden nokku juulirde haray no laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ni hajjiri ko ni ɓe maakiri kadi ƴette immorde an dewal hajju moɗon ngal haray neediji kadi no ton hajjoyowo on wonɗo e hajjude on no foti wattande yili e majji moƴƴa haray so waɗi ɗiɗi nafaymo ko heewi gogo on yol taw hara himo sanga o wangoto suudu kaaba ndun himo wondi e yankinaare hara himo su'i mawnugol Allah towɗo seniiɗo on hara o yewtaali yewtereji wo sona hara o yewtaali sona hara o lorritor yewtere nden so yewtay kadi yo o yewtu ko moƴƴi sabu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yamiriɓe maaki mo yewtay ton yo o yewtu ko moƴƴi hara o lorraali hay e gooto kadi o lorriramo konngol ma golle haray ɗum ɗo lorrugol julɗo on no harmi nokkeeli ɗin fof tentinin ka nder juulirde Allah subhanahu wa ta'ala nde tawata ko juulirde ɓurde mawnude nden ɗum ko baytullahil haram o hebbina jantagol inde Allah kadi e juulugol e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam
si ɗum ɗon feƴƴi haray no woodi yoga e faljereji kadi ɗi tawata wangotoɓe ɓen no falja e muɗum gogo on a taway woɓɓe ɓe fuɗɗoto wanga gongol ɓe fuɗɗo limu gongol ko adiɓe hewtude ka hayre ɓaleere ɓe inna kamɓe si tawi ɓe fuɗɗike ade ton ɗum haray ɓe hoolike wonde awa ɗum ɗon timmay ko faljere argol fuɗɗo kanu laaɗo sallallahu alayhi wa sallam fuɗɗiɗon ko ɗum islam yamiri woɓɓe kadi si tawi ɓiƴo on no ɗuuɗi ɓe ari haa ɓe hewti e nokku ka maha ɗon ka tawata ko maha ɗon fi hollugol suudu kaaba ndun ko ɗo itti kono noon ɗon ñappaka ɓe ta'itira hakkunde ɗon ka hijiri isma'il hulugol ɓiƴo on ɓe inna fiyo ɓe gaynu heña ɗum kadi ko faljere sabu ɗon koko nder suudu kaaba dagata ko wangagol ka nder suudu kaaba aye yoga e hajjunkeɓe kadi hara hiɓe ara hiɓe doga tun hiɓe yacco hiɓe doga hiɓe sikkude nandi wanga gongol ko dogugol hara hiɓe yaaɓa yimɓe hiɓe fergita woɓɓe wuri a taway si tawi ko sa'a ɓiƴo ɗo yo wangoto ɗon gaynu wangade hara moggo koyɗe makko ɗen ɓuuti hara barmi sabu bone Allah ko ɓe wonɓe dogude ɓiƴata ɓe yaaɓa ɓe ayay woɓɓe kadi no ɓiƴa yimɓe ɓen duña ɓe haɓɓito hewtoyay ka suudu ka hayre nden woni ɗon fi lunnagol hayre nden woɓɓe wuri miijoto lunnagol hayre nden e kala wangande ko waajibi aya ɓe ɓiƴa yimɓe ɓen si tawi ɓe mari doole ɓe ɓiƴa yimɓe miskinɓe ɓe mara doole ɓen ɓe lorra ɓe ɓe tampina ɓe ɓe haɓɓito be ɓe hewta e nden hayre ɗon ɓe lunnode wuri woɓɓe koye nder ɗum hara hilnaaki hoore muɗum no hilni tun hayre nden haqqille mum ɗen fof ka hayre ɗum wona sabu woɓɓe bomɓe harano e nder ton ɓe feera sentirji maɓɓe ɓe wujja ɓe jawdi maɓɓe hara ko kamɓe woni sabu on eɗen andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe wangike ɗon ɓe lunnike hayre nden kono noon ko nde tawno ɓiƴo no woodi sa'i goo kadi ɓe seenino tun ɓe towni jungo ngon ɓe seenaaki ɓiƴugol yimɓe ɓen lorra ɓe hoore lesi ɓen faalaama ɗum harayno no newi sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kanko kadi nyande goo o arno haa ɗon o wangi o lunni hayre nden o ndaari hayre nden haa o gayni o maaki hon ɗum o maaki inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yuqabbiluka ma qabbaltuka sayyidina Umar ibn al-Khattab o maaki o wi min miɗo andi an ko a hayre a lorrata mo memalima a nafata memuɗoma si tawno wonano fii mi yi'i nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no lunnoma mi lunnatanokoma few muttafaqun alayh ɗum ko tindini honɗum si tawi wonde ɓiƴo ala haray julɗo on yo yahu ñentina nulaaɗo o wan on o lunno hayre nden kono si ɓiƴo no woodi o taw ɓiƴu hoore makko o lorra hoore makko o lorra luttuɓe ɓen fii lunnagol hayre nden haray ɗum ɗon moƴƴa sabu wuri a taway sa'iji go nder on ɓiƴo ɗon yimɓe ɓen ɓe maapo haa ɓe wowla haalaji bonɗi ɓe yenna yimɓe ɓen hara yankinare ala e wanga gongol hara ɓe yenna ɓiƴoɓe ɓe ɓen mo ɓe no wowla e haala muɗum no lorrito haray ɗum ko wattangol yili moƴƴa sabu a miijoto hiɗa yaada ɗaɓɓugol baraji heɓa junubi e nder golle ɗen woɓɓe kadi a taway ɓe hertina kala wangande ɓe waɗa du'a ɓe na beesi ko on ɗon du'a si on ɗon du'aka haray haray wangande nden sella haray ɗum kadi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓe hertinali wangande be du'a ɗe defte windaɗe en wi'i ko wallitorɗe wona dey wonde ko waajibi beesi ko ɗen ɗon du'a wuri ayi ay woɓɓe hara si ɓe ari hiɓe du'aɗe e nder ko ɓe du'oto kon hiɓe jangude defte windiɗe woɓɓe hara wawata jangugol moƴƴa ɓe sendindira ko masete dow ɓe masira ley ko masete ley ɓe masira dow woɓɓe hara ɗo yo ɓe du'o a tawa hiɓe huɗude hoore maɓɓe sabu ɓe anda ko honɗum ɓe woni jangude